just try it. It really has been incredible for me. Mae pawb yn dod i mlaen mor dda. Mae'n neis cael bod yn rhan o rhywbeth fel hyn. It's never too late. You've just got to give it a go and it might end up being the best thing ever. Catri Williams ydw i. Dwi'n 47 erbyn hyn yn ymwneud â ddim merched Queen Bees Eglwysbach yng Ngogledd Cymru. Wedi bod efo'r clwb ers y dechrau, felly un o'r gwenynod gwreiddiol, os liciwch chi, nôl yn 2018. Dechrau wnaethon ni ymarfer circuit yn y neuadd bentre, yn y gaea, rhywbeth i wneud, cymysgu a mynd ymlaen i sefydlu clwb pêl-droed bach yn y pentre. Yn y dechrau, chwarae'r mwyn hwyl oedd o'i gyd. Ie, ni wastad wedi mwynhau chwarae pêl-droed ac oeddwn ni... So ni wedi hoffi wneud o pan o'n i'n dipyn fengach, ond doedd y cyfle ddim ar gael adeg yna. A wedyn, felly, oedd o'n gyfle gwych i fi gael chwarae efo'r Queen Bees, felly, a dod i gymdeithasu a cael hwyl a mynd i rwla bob nos Lyn, a does o'm byd arall yn cymeryd lle pêl-droed. Noson pêl-droed ydy nos Lyn, felly. As far as the social aspect goes, I probably wouldn't have as much of a social life without the bees, and they've become my best mates here, really. Like, we spend a lot of social time together. I was really new to the area, but it soon became apparent that the girls and the team, they provided me with a community that I probably didn't have before in the area, so it was really important to me. Mae'r criw yn wych, deud y gwir. Mae pawb yn ffrindio fe'n gilydd a mae yna dipyn o banter i gael rhwngthyn ni gyd hefyd. A dyn, maen nhw'n bleser i chwarae efo, deud y gwir. Da ni'n gymaint o grŵp o ffrindiau, dio ddim jyst amdan y pêl-droed. Mae pawb yn dod yn ymlaen mor dda. Yr fengan 24 a'r hynna yn ei 50. A mae'n neis, da ni'n cyfarfod tu allan i'r training ac i'r gema. Mae'n neis cael bod yn rhan o rhywbeth fel hyn. Doeddwn ni erioed wedi ymwneud â pêl-droed o gwbl, ddim rhaid i gwylio pêl-droed, dim math o ddiddordeb fel yna. Mae wedi bod yn sialens, mae wedi bod yn hwyl, a da ni'n dal i ddysgu, dwi'n meddwl, di'r geiriau bwysig a mwynhau. Ers 2 flynedd, da ni wedi ymuno cyngrau'r Merched Recreational League Gogledd Cymru yma, a wedyn mae wedi mynd dipyn bach mwy cystadleuol, mae'n siŵr. Last season we finished second in the league, so we've obviously got a real competitive streak in us now where we're wanting to do well and wanting to prove ourselves, we're wanting to better ourselves. We're playing strong teams and we are performing, so yeah, it's been an interesting evolution really of growth for the whole squad. Heno mae dyn ni'n chwarae nebyn Llanrwst, mae'n bach o darbu lleol, nhw di'r cymdogion agosau iddyn ni, a dyn maen nhw'n griw reit ifanc. Gobeithio nhw'n ni roed gêm reit da iddyn nhw a diwedd y dydd bach o hwyl a bod merched yn cael chwarae pêl-droed ydy'r prif beth. The Queen Bees are all mums and, you know, we have got nerves tonight playing this squad because we know that they're going to be quick. But I think that what the Queen Bees has got going for it is our togetherness. You know we've got each other's backs all the time, so on or off the field, that is always the case for us. So fel arfer dwi'n defender, ond ar hyn o bryd dwi'n disgwyl, so dwi ar ochr jyst yn supportio. Ond dwi'n methu peidio chwarae, mae'n anodd sefyll ar ochr yn gwatcho, ond dwi'n proud o'n nhw bob tro, bob gêm. Da ni wirioneddol falch bod ni wedi ennill y gêm yma heno. Mae hon wedi bod yn pwyso arno ni ers dipyn bach, achos mae'r rhan fwyaf nhw'r un oed am hlant i, felly mae di ennill heno yn neis iawn. Neis iawn cyndolig fel hyn.